Okay guys, ngwaye ikaze kuri channel yanjye ya Tech. Nizere ko umeze neza wowe uri kunkurikirana aka kanya. Nkuko bisanzwe rero iyi ni channel yacu igenda tugezaho uburyo twakorera amafaranga online nta gishoro twashoye. Iyi ni nkuzaniye noneho yerekana uburyo wakorera coin cyangwa se token yitwa Bitara. Ni mine yitwa Bitara kandi iri gutanga amafaranga ikanabikurika nta gishoro ushoye. Nkuko bisanzwe ukimara gukanda kuri link urasanga aho ngaho muri description cyangwa se muri comment ya mbere niho uri buze gusanga iyi link. Urahita ukayikanda irakugeza muri Telegram, uhita ukanda open Bitara. Ukimara gukanda kuri open Bitara urahita uhingukira kuri page imeze gutya. Ngira ngo urabona neza yuko hano kutubwira ko dufiteho 0 kwa ko aribwo tugiye gutangira kumayininga. Ngira ngo urabona neza yuko mayini mu masaha 8, ngira ngo urabona yuko ubundi ni imwe ukorera mu masaha 8. Urabona yuko per hour buri saha ubona 1.25 per hour. None ngiye kukwereka mayini ugiye gukora, nkwereke n'uburyo wayikuba ikaza iri kwirukanka cyangwa se ikihuta ubinyujije mu kureba ads. Nkuko bisanzwe rero urahita uza mbere urahita uza ukanda hano kuri start mining. Numara ukanda start mining barakugeza aha ngaha kugira ngo utange start mining urareba ads eshatu. Ngira ngo urabona yuko hano hejuru amasegonda arimo agenda ari kwibara. Irangira uhita uza ugakanda kwa kano kantu kari hano hejuru, niko uri buze gukandaho hahita hazamo indi ads ya kabiri. Nakubwiye ko urareba ads eshatu. Urareba ads eshatu nizo uri buze kureba. Nayo reka nze irangire, twongere dukande hano hejuru ku gakubo hahita hazamo indi ads. Nayo nirangira uhita ukanda ku gakubo, mining yawe irahita itangira kugenda. Amasaha hano agiye gutangira yibare. Ngira ngo urabona yuko ari amasaha 8. Urabibona hano hejuru yuko turakoreramo iyi ngiyi. Ngiye kwereka uburyo tugiye kwiboostinga na mining ije kuri 2 ive hano kuri 1. Hanyuma turahita tuza dukande hano handitswe ngo boost mine. Nimara gukanda boost mine nabwo turareba ads eshatu. Ni ugutegereza noneho yo ikajya ivamo. Okay, ngira ngo urabona yuko ads yarangiye. Ndahita nyikuremo, hahita hazamo indi ads ya kabiri sorry. Ngira ngo nayo urabona yuko iri loadinze, gusa urahita ukanda hano hejuru bikuremo. Okay guys, ngira ngo urabona yuko twamaze kureba ads, ariko urabona ko hano hejuru biracyari kubura imwe. Ariko nituza tugakora refresh, tugakora reload page, turebe niba koko yabaye Bitara yacu. Okay, ngira ngo urabona yuko basodoza na bonus ya Bitara amanuza 2. Urabona neza yuko yamaze kugera kuri 2. Reba nizo twe turakorera za 8 ko zibaye 16. Okay guys, n'ubu ngubu buryo ngiye kwerekana uburyo wakoramo task hanyuma zikiyongera Bitara zawe. Ngira ngo urabona nuzuga kandi hano hejuru urabonaho uburyo bwinshi cyane bugiye butandukanye bw'uburyo ushobora gukoreramo izi za Bitara. Kuba followinga kuri Twitter, kuba followinga kuri Telegram muri channel yabo, YouTube channel nari urasanga video bikwereka uburyo wabikuramo, urayisanga hano kuri YouTube channel yabo. Uhita ukanda uba following kuri TikTok, urebe video yo ngo how to withdraw. Ubwo bwose ni uburyo dore izi zose ni task ushobora gukora. Reka dukora imwe muri iyi ngiyi, tuze iyi ngiyi tu joining.
cano yabo ngira ngo urabibona, iyi ni nshyashya nawe ntize kugucika. Urabona yuko ihise iba connect, zose ni uku nguku ziri gukora. Nituza tugakanda aha ngaha ngira ngo urabona yuko tuhise tugira 53. No kubikura ni aha ngaha, guswapinga ntuza wakore, tugiye kureba n'agaciro kazo ngira ngo urabibona. Dufite bitara zingana gutya, dufite izi ngizi 53 ngira ngo urabibona neza. Nuza ugakanda hano kuri swap urahita ubona agaciro kazo, ngira ngo urabona yuko agaciro kazo ari 0.001. urumva ko bitara igihumbi, ubona ko zihwanye na 0.9 bya ntuza bya USDT. Ukahita ukanda swap, ifi bagukate y'uri gukora swap ni 1%, kandi zirabikurika neza cyane. Wowe iyi ntize kugucika, yikore kuko kubikura nabwo ni ibintu biba byoroshye cyane. Kugira ngo iyo umaze gukora swap nibwo uhita uzibikura. Kugira ngo urabibona neza yuko uhita uzibikura rwose nta kibazo. Bagukata $1, urabona yuko ari ryo bakata hano, kandi nta gishoro uba washoye. Ukahita uza aha ngaha kuri friend, iyi ni referral link yabo. Iyi ngiyi niyo usharinga umuntu, hanyuma ukabona 10% byayo yinjije wa muntu. Kandi niyo utumiye abantu 5 uhita uhabwa ntuza 500. Watumira abantu 10 ukabona 1020, hafi $1. Niba utari wayiyandikisha, kanda muri link y'iyi video hano munsi kuri comment ya mbere, nurasanga ariko kwiyandikisha, urasangamo na group yacu ya WhatsApp joining.